салому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабарҳои рӯз манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо Самандар Искандарзода ва Марҷонаи Маҳмадалӣ. имрӯз дар барнома ватандӯстию худшиносӣ асоси шинохти ҳуввияти миллӣ. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ аз ҷониби корхонаҳо ва аҳолӣ барои ба таври доимӣ таъмин шудани сокинон бо барқ замина мегузорад. беаҳамиятона агар мо ҳамин қувваи барқро истифода барем, яъне ҳам ба бюджети оила ва ҳам ба бюджети кишвар, яъне кислород зарари ҷиддӣ ворид мекунем. риояи гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ва истифода аз ниқобҳои муҳофизатӣ кафили солимии ҳар як шахс. китоби тоҷикон тавонист ки масъалаҳои давлатдории тоҷикон дар аҳди қадим ва пайвастагии тоҷиконро бо халқи кӯҳани ориёитабор исбот намояд. тоҷикистон ватани азизи ман, дарёфти истеъдодҳои нави соҳаи санъат ва тақвият бахшидан ба касбияти ҳунари иҷрокунандагӣ. фахри тоҷикистон аст чунин чеҳраҳое ки дар соҳаи санъат лаёқати баланд доранд ва дарёфт мегарданд. шарикии давлат бо бахши хусусӣ тақвият меёбад. татбиқи лоиҳаи идоракунии партовҳои сахти маишии шаҳри Бӯстони вилояти Суғд. дар ноҳияи Фархор беморхонаи марказии таъмиру насозӣ карда мешавад. шарҳи пурраи хабарҳо. ҳифзи истиқлолу озодии ватан, сатҳи баланди худогоҳиву худшиносии миллӣ, ватандӯстиву меҳанпарастӣ, арҷгузорӣ ба муқаддасот ва рамзҳои давлатӣ, таърих, забон ва фарҳанги миллӣ, таблиғи аҳамияти сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, сарҷамии миллат ва ваҳдати миллӣ вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бонангу номусии мамлакат мебошад. дар шароити ҷаҳонишавӣ таблиғи худшиносии миллӣ ва дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намудани насли наврас яке аз самтҳои муҳимтарини фаъолияти ҳамаи шохаҳои ҳокимият, аз ҷумла сохтору мақомоти давлатӣ, соҳаҳои илму маориф ва муассисаҳои таълимӣ, падару модарон, аҳли зиё, фаъолон ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ҳисоб меравад. гузориши хабарнигорони мо. ватандӯстӣ эҳсоси гарму гувороест ки аз азал дар ниҳоду замири мардуми тоҷик ҷо гирифта, фарзандони миллатро ба заҳмату талошҳои созанда ба хотири ободии ватан, оромии сарзамине ки барояд азиз аст ва аз худ кардани беҳтарин арзишҳои инсонию фарҳангӣ раҳнамоӣ мекунад. ватандӯстӣ ин як воҷаи бисёр хушоҳанге ҳаст ки вақте ки мо дар хона, дар оила, дар мактаб, дар коргаҳ ба он дучор меоем, ба мо як ҳушдоре ё бонге медиҳад ки мо аз нуқтаи муҳиме андеша кунем. андеша аз он кунем ки мо ватан дорем, диёр дорем, марзу бум дорем ва он моро сарпаноҳ аст. ватандӯстӣ оғоз мешавад аз ҳамон гаҳворае ки нахустин бор тифл дар он ҷо худро мешиносад ва рӯ ба модар меорад. расул ғамзадов бар ин як нависандаи бузург ҳамеша оғози ватанро аз деҳаи худ медонист ки баъдан ба мулкҳои паҳновари диёри ӯ доман афрохтааст. ватан аст ки мо нафаси осуда дорем, ватан аст ки мо ҳар субҳгоҳ бо як хотири табъу болида ба сӯи коргоҳ мешитобем. дар ватан ҳастем ки мо садои озоди худро дорем ва ҳар чизе ки ниёз дорем, ба ҳар чизе ки муҳтоҷ ҳастем, ба ҳар чизе ки мо зарурат ҳаст, дилпурии мо ва қадами устувори мо ана ҳамин ватан доштан аст. ватандӯстию меҳанпарастӣ ҷавҳари худшиносии миллӣ мебошанд. бино ба сарчашмаҳои тарихӣ, марҳилаи аввалини ташаккули худшиносии миллии тоҷикон ба давраи давлатдории давлати Сомониён рост меояд. давраҳои дигари раванди ташаккули худшиносии миллиро донишмандон дар асри 20 арзёбӣ менамоянд. дар ибтидои садаи 20 имкон ба вуҷуд омад ки тоҷикон худро муаррифӣ кунанд, аз тарихи худ сухан кунанд, яъне тарихи худро варақ занам ва яна гузаштаи худро ба дигарон шиносонам ва яна ҳамчун як халқияти мустақил будани худро собит созам. дар марҳилаҳои дигар масъалаи худшиносии миллӣ дар солҳои 30 то андозае ба ҳукми фаромӯшиам рафта. пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатии худшиносии миллӣ дар меҳвари таваҷҷӯҳи сиёсати фарҳангии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор гирифта, маҳз дар ин давра ба рушди забон, адабиёт, фарҳанг, тамаддун ва расму оинҳои миллии тоҷикон заминаҳои ҳуқуқии воқеӣ гузошта шуданд. масъалаи худшиносии миллӣ дар замони истиқлолият яъне мақоми давлатӣ ҳам гирифт.
مقام دولتی گرفتن با اون مسئله که دولت حکومت خود فضایی رو به وجود آوردن که همین اندیشه ملی یک نوع شکل گرفت و تمام کار و پیکار و فعالیت ما در زمینه همین اندیشه ملی در زمینه حس وطن دوستی و احساس وطنداری شکل گرفت و برای به وجود آمدن چنین فضا البته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور امامالدین رحمان سهمی خیلی بارز دارم برای به وجود آمدن یک فضایی که امروز جامعه برای تحکیم شناسی ملی گام میگذارد و خصوصا اهل قلم در این جاده نقش بارز خود را گذاشتن میخواهند این سرچشمه میگیرد از فضای اساسی که در کشور امروزی ما با شرافت راهبری دولت به وجود آمده است. در زمان معاصر که روند گلوبالیزاسیا به همه دولت‌های جهان تاثیر می‌رساند، ما باید قدر و منزلت وطن خود تاجیکستان عزیز را عمیقاً درک نموده آن را با جان حفظ نماییم. وطن دوستی این همان شیوه آهنگ است که ما باید در حفاظت آن، در پایداری آن، در بقای آن کوشیده باشیم. اگر هر یکی ما همچون صاحب وطن، صاحب دیار، صاحب ملکی که افتخار از وطنداری میکنیم یک سهمی در پیشروی این وطن داشته باشیم، این به آن آورده میرساند که ما را امروز در عرصه های بلندی عالم شناخته باشند، اعتراف کنند و از موجودیت مثلا یک ملت، یک خلق با نام تاجیکستان آگاه باشند. اگر امروز ما می‌خواهیم که فرزند اصیل تاجیک باشیم، باید با وجدان پاک و مدنیتی بلند هستی خود را برای وطن عزیزمان ببخشیم و حمایت سرزمین اجدادی تاجیکستان صاحب استقلال، منفعت‌های ملی، آموزش آثار گرانبهای دانشمندان و متفکران تاجیک را که سبق خودشناسی است، وظیفه اولین درجه خود شماریم. زلفیه رحیم‌زاده، اهل‌دین کریم، عبیدالله سیفعلی، اخبار. ادامه اخبار. موافق معلومات های شرکت سهامی هلدینگی برق تاجیک در جمهوری تاجیکستان 1,600,000 مشتری از حساب استعمال کنندگان اجتماعی به قید گرفته شده است. اگر هر یک مشتری هر روز در دوام 3 ماه زمستان به قدر 100 وات نیروی برق را از حساب لامپ هایی که بیهوده فروزانند یا دیگر اسباب های برقی که بیهوده کار فرموده می شوند صرفه نمایند، به 345 از 10.6 میلیون کیلووات ساعت برق برابر می شود که این مقدار برق در نوبت خود می تواند تمام جمهوری را به مدت 4-5 روز با نیروی برق تامین نماید. الحال 45% برقی در مملکت استحصال می شده را اهالی استفاده می برد. گزارش همکاران ما. نیروی برق منبع اساسی گرمی و روشنایی باید عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده برده شود، زیرا در صورت استفاده غیر مقصدناک مشکلات در تامین ساحات دیگر با برق پیش می آید. تامینات اهالی و تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی با نیروی برق یکی از مسئله‌های مهم به شمار می رود که در تمام جهان به این مسئله اعتبار خاصه داده می شود. با نظرداشت سال تا سال گرم شدن اقلیم و کم شدن سطح آب دریاها، استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق اهمیتناکتر می گردد. اگر ما با خود شرایط تولید برق یا با خود استحصال تولید برق ما نظر اندازیم، این یک روند مرکب است و از عامل‌های گوناگون طبیعی وابستگی دارد. پیش از همه برای تولید برق در شرایط تاجیکستان این حجم دلخواه آب ضرور است، یعنی ذخیره آبی بی‌نهایت ضرور است. آن نیروگاهایی که ما داریم با مردم تاجیکستان خدمت میکنند و عموما شرایط زندگی آنها رو خوب و به و آسان میکنند. لیکن خودی برق هم به آخر تولید نمی شود و هم یک اندازه دارد، تو یک درجه او رو باید صرفه کرد تو اینکه خودی همون خراجاتی که برای تعمیر نیروگاه‌های آبی برقی ضرور است آنها رو توانیم که ما در حالت ضرور نگه داریم. هر یک استفاده برنده نیروی برق در پرداخت حق استفاده آن مسئول است. پرداخت سری وقتی مبلغ برق استفاده شده، استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق، پیشگیری از تلفات آن و به این وسیله سهم گذاشتن در تحکیم هدف مهم و استراتژی مملکت، استقلال انرژتیکی، رسالت شهروندی هر یک ما به شمار می رود. در شرایط خانوادگی باید که پیش از همه زنها وظیفه‌دار باشند که طرز صرفه کردن قوه برق چگونه است، چون که ما میدونیم که چقدر که بی اهمیتانه اگر ما همین قوه برق رو استفاده بریم، یعنی هم با بیوجت اویلا و هم با بیوجت کشور یعنی خسارات ضرری جدی وارد میکنیم.
امروز یک دوره شرایطی هست که دوره مثلا موسم زمستانه است. ما میدونیم که در بیشتر خانواده ها بسیار قوه برق رو استفاده میبرند در برابر خوراک پختن، مثلا آب جوشانیدن، این چنین گرمایدهی ها رو آنها استفاده میبرند که از حد زیاد استفاده بردن اون البته این هم به خود بودجه خانه و به کشور یعنی ضررها وارد میکنه. متاسفانه بعضی شهروندان در صرفه‌کاری قوه برق بی‌مسئولیتی ظاهر کرده تا حال از لامپ‌های تفسان استفاده میبرند که این حالت هم به تامینات برق و اهالی و هم به پیشرفت ساحه انرژتیکا مشکلی ایجاد میسازد. شهروندان را میباید نیروی برق را عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده برند و در پیشگیری تلفات نیروی برق و تحکیم هدف استراتژی استقلال انرژتیکی سهم گذارند، زیرا این رسالت شهروندی هر یک نفر است. ساکنان ناحیه خراسان ولایت ختلان مهمیت استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق را درک نموده در استفاده نیروی برق همیشه صرفه و سرشته‌کاری می‌نمایند. وابسته به صرفه‌کاری و استفاده مقصدناک نیروی برق در ناحیه گروه‌های کاری با اهالی ملاقات و صحبت‌ها می‌گذرانند. گزارش خبرنگاران ما. استفاده مقصدناک و صرفه‌کارانه نیروی برق در کار و روزگار برکت بودجه هر یک عائله و تشکیلات و مؤسسه می‌گردد. ساکنانی با فرهنگ و سرشته‌کار باشند در استفاده این نعمت گرانبها مسئولیت حس نموده آن را تنها برای روشنی خاندان و احتیاجات روزگارشان به کار میبرند. مسئله مذکور بیشتر از زنان و بانوان وابسته است، زیرا محض آنهااند که برای آماده نمودن طعام، پختن نان و دیگر نیاز روزگارداری موافق امکانیت میتوانند به جای نیروی برق از هزم و انگشت استفاده برند. ما زنان ناحیه خراسان قوه برق را صرفه‌کارانه استفاده می‌بریم. از تمام زنها مثال مادران همین همسایه‌ها خواهش داریم که برای آن که بیروشنایی نمونیم قوه برق را صرفه‌کارانه استفاده برند. میمونیم بیگا کمرو هزم سری می‌هم او گرم در بالای پچکش دادگی. از ساعت 12 شب مثال تا 5 پگاه اگر قوه برق خاموش هم باشد ما مشکلی نداریم که مثال که قوه برق نیست برای که هزم و پچ استفاده می‌بریم. با گفته متخصصان رعایت قطعی طلبات امروزه دایر به استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق ضروری بوده باعث حل مشکلات جای داشته و بلند برداشتن سطح زندگی ساکنان می‌گردد. طور مشاهده می‌گردد در مؤسسه‌های تعلیمی نظام استفاده صرفه‌کارانه قوه برق جاری گردیده بیشتر از موادهای ذخیروی سوخت استفاده می‌نمایند. در بین 61 تا مؤسسه، یک تا لیسه و 4 تا کودکستان گروه‌های کاری کرده در همه این مؤسسه‌ها برای پیشگیری نیروی برق و با والدین خوانندگان در بین صنف‌های بالایی این کار را ادامه داده است. به اطلاع مسئولین بیشتر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه طریق گرمایدهی متمرکزانیده شده با استفاده از پیچ‌های باغی گرمنگاه داشته می‌شوند و یگانه قوه برق را برای روشنایی صنفخانه‌ها استفاده می‌برند. از قوه برق برای گرمایدهی در داخل اتاق‌های کاری و صنفخانه‌ها استفاده نمی‌برند. همه این مؤسسه‌ها با پیچ‌های علوی تامین کرده شدند. همه مؤسسه‌ها با انگشت تامیناً از انگشت استفاده می‌کنند. امروزها از جانب گروه‌های کاری طریق خانه به خانه کارهای فهماندهی برده می‌شود که ساکنان هرچی بیشتر به استفاده ثمرناک زمین‌های نزد حولگی و رویانیدن حاصل فراوان از آن بهبود بخشیدن سطح روزگار، ذخیره کردن موادهای آذوقه‌واری برای 2 سال آینده و همزمان در آباد نمودن محل زیست سهمگزار باشند. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه خراسان برای برنامه اخبار. استفاده صرفه‌کارانه نیروی برق خصوصا در دوره سردی‌های زمستان و کم آبی‌ها تدبیر نهایت مهم و سری وقتی میباشد. در چنین شرایط راه اساسی رهایی از مشکلات نارسایی نیروی برق این استفاده صرفه‌کارانه و به مراتب کم کردن استفاده آن میباشد. مشتریان ناحیه شهرستان با مقصد کم کردن استفاده برق از سوزشواری آلترناتیوی استفاده میبرند. گزارش مضبوط با بازوده از ناحیه شهرستان. در گذشته که مشتریان به صرفه قوه برق اعتماد جدی نمیدادند، امروز همه به قدر این نعمت گرانبهای طبیعی رسیده به جای قوه برق از واسطه‌های آلترناتیوی به طور فراوان استفاده میبرند. ساکن دهه ایثار جماعت دیهات بنجیکت رحمان ارزولوف در حوله با 2 عائله فرزندان زندگی خرمانه دارد. سرور عائله رحمان ارزولوف ذخیره 2 ساله غله‌دانگی‌ها، سبزیجات کارتوشکا، نوشابه افشوره، روغن زرد و خورش‌ها را انجام بخشیده سطح زندگی 3 عائله را خیلی بهتر گردانده است. ما امروز تصمیم گرفتیم که در ثمرناک استفاده بردن قوه برق در شهرستان و خانه به خانه گشت گذار نموده تنها برای
дарсхони телевизор тамошо кардан чизҳои пурмазмун барои тамошо кардани фарзандот фақат барқ истифода бурди содем. Агар муштариён шабонарӯзӣ 130,000 киловатт-соат қувваи барқ масраф созанд, ҳоло ин рақам 118,000 киловатт-соатро ташкил медиҳад. Барқи истеъмолшудаи шабонарӯзии шабакаҳои барқии ноҳияи Шаҳристон дар як шабонарӯз 127,000-130,000-130,000-ро ташкил медиҳад. баъд аз корҳои тарғиботии ташкилотие ки мувофиқи ин дастури супоришҳо ба байни мардум бурда шуд аз тарафи кормандони шабакаҳои барқи Шаҳристон, намояндагони ҳукумати ноҳияи Шаҳристон, намояндагони ширкати саҳомии барқи тоҷик ва намояндагони шабакаҳои барқи шаҳри тарафшанд ки бо якҷоягӣ ин корҳо гузаронда шуданд. истеъмоли шабонарӯзии барқ аз 118,000 киловатт-соат дар як шабонарӯз фаромад ки натиҷаи пурсамари натиҷаи корҳои тарғиботию ташвиқотӣ мебошад. имрӯз муштариёни ноҳияи Шаҳристон дар хонаҳои гарму равшан аз қувваи барқи хӯсифат ба таълиму тарбияи насли ояндасози ватан ва меҳнату истироҳати бофароғат шуғул меварзанд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Шаҳристони вилояти Суғ барои барномаи ахбор. дар ноҳияи кушониён барои сариштакорӣ дар истифодаи нерӯи барқ, баҳрабардорӣ аз заминҳои назди ҳавлигӣ, гирифтани дусе ҳосил аз замин ва риояи тадбирҳои беҳдоштӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ идома дорад. гузориши ҳамкорони мо. раванди тадбирҳои созандагӣ ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақсаднок сипарӣ кардани давраи зимистон, сарфакорӣ дар истифодаи нерӯи барқ, баҳрабардорӣ аз заминҳои назди ҳавлигӣ, дар як сол рӯёнидани 3-4 ҳосил, кишти картошкаи барвақтӣ, риояи тадбирҳои беҳдоштӣ ва захираи дусолаи ғизо дар ҳар як хонавода аз мавзӯъҳое мебошанд ки ба таври ҳамешагӣ таҳти назорати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. акнун бо ин мақсад дар радифи гурӯҳҳои корӣ ҳамчунин вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо интихобкунандагони худ дар шаҳру ноҳияҳо мулоқот карда аҳамияти афкори болозикрро тавзеҳ медиҳанд, махсусан оид ба сарфакорона истифода бурдани нерӯи барқ ва истифодаи заминҳои назди ҳавлигӣ изҳори андеша карда шуд. дар ноҳияи кӯшониён дар робита ба масъалаҳои мазкур гурӯҳҳои корӣ фаъолият карда хона ба хона ба аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. дастҷамъии кулли сокинони ноҳия зарур аст то қувваи барқ сарфа шуда низоми мунтазами таъмини барқ дар оянда имконпазир гардад. заминҳои назди ҳавлигӣ низ дар ноҳияи кӯшониён ҳадафнок боздеҳӣ карда мешаванд. аҳолӣ ҳам ғизои хонаводаро таъмин мекунад, ҳам изофаи онро ба бозорҳои дохилӣ пешниҳод менамоянд. дар ҷамомат аз дастовардҳои замони соҳибистиқлолӣ ва пешгирии ҷавонон аз гаравидан ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои тундрав изҳори назар карда шуд. ба ҷавонон моҳияти талошҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бояд дуруст тавзеҳ дода шавад то ба ояндаи боз ҳам дурахшон даст ёбем. ҷавонон қишри созандаи ҷомеа буда, онҳо бояд ба озмунҳои гуногун ҷалб карда шаванд. ба ҳамин тартиб атрофи гиромидошти сатҳи баланд аз 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ андешаҳои нек баён гардид. ҳамин гуна як мулоқот дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ низ баргузор карда шуд. махсусан ишора карда шуд ки дар шароити сарду тӯлонӣ омадани зимистони имсола бояд аз қувваи барқ бо инсофона ва сариштакорона истифода баранд. танҳо бо ҳамин роҳи сарфаҷӯӣ имкон фароҳам меояд ки дар идомаи фасли дай ҷумҳурӣ бо барқи доимӣ таъмин бошанд. дар ноҳияи Абдурахмони ҷомӣ низ заминҳои ҳар як хонавода мақсаднок баҳрабардорӣ мешаванд. ин омил ба фаровонии бозори истеъмолии замина фароҳам меорад. дар ҷамомат оид ба масъалаҳои пешгирӣ аз сироятёбӣ, тарбияи дурусти фарзандон ва саҳмгузорӣ дар рушди деҳот андешаронӣ карда шуд. абдурозиқи азиз, Убайдуллои Қодир, вилояти Хатлон, ахбор. аз рӯи маълумоти созмони милали муттаҳид бо назардошти он ки талабот ба нерӯи барқ сол то сол афзоиш меёбад, вазъи таъминоти нерӯи барқ дар тамоми сайёра қаноатбахш нест. бо мақсади беҳтар гардидани ҳолати таъминоти нерӯи барқ дар тамоми дунё, ин созмон аз ҷумла тавсия додааст ки агар иқтидорҳои нави энергетикӣ бунёд карда шуда иқтидори истеҳсолӣ афзоиш дода шавад ҳам, роҳи асосии раҳоӣ аз мушкилоти норасоии барқ ин кам кардани истифода ё худ сарфакорона ва мақсаднок истифода бурдани ҳар киловатт-соат нерӯи барқ мебошад. агар дар Тоҷикистон ҳам ки иқтидорҳои нави энергетикӣ бунёд карда мешавад, нерӯи барқ махсусан аз ҷониби аҳолӣ мақсаднок ва сарфакорона истифода бурда нашавад, пас эҳтимолияти норасоии барқ ва ҷорӣ намудани маҳдудият дар таъминоти он дар идомаи фасли зимистон вуҷуд дорад. танҳо фарҳанги баланди истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ ва масъулиятшиносии ҳар сокини мамлакат метавонад моро аз мушкилоти норасоии барқ раҳо бахшад. дар иртибот ба ин хатарҳо бори дигар аз тамоми сокинони мамлакат даъват ба амал оварда мешавад ки барқро сарфакорона ва мақсаднок истифода баранд.
барномаи ахборро идома медиҳем. новобаста аз он ки дар ҷумҳурии тоҷикистон давоми рӯзҳои охир гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сироятии коронавирус ба қайд гирифтан нашудааст, риояи қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ, истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ ва риояи фосилаи иҷтимоӣ аз тадбирҳое ба ҳисоб мераванд, ки барои бехатарии солимии ҳар як шахс ниҳоят муҳим мебошад. гузориши хабарнигорони мо. ҷиҳати риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ, мутахассисону коршиносони соҳаи тиб доимо ба аҳолӣ тавсия медиҳанд, ки роҳи ягонаи пешгирӣ аз бемориҳои сироятӣ риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятӣ мебошад, ки он аз дуруст шустани дастон бо собун, истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ, нигоҳ доштани масофаи иҷтимоӣ, пок кардани дастон бо маводҳои зидди вирусӣ ва ғайраҳо мебошад. аз ин лиҳоз зарур аст, ки шаҳрвандон мунтазам дастони хишро бо маҳлулҳои спиртдор бишӯянд. ҳар як шахсро зарур аст ки сараввал дар оилаи худ, яъне дар хонаи худ, дар ҷои кори худ қоидаҳои беҳдоштиро ба таври мунтазам, яъне ба таври доимӣ риоя кунад. агар мо ҳамарӯза dastoни худро масалан бо ҳамун маводҳои зидди вирусие ки барои мо муайян шудааст масалан шӯем, ба ягон беморӣ гирифтор намешавед. бибинед дар дохили нақлиёт мо аз ҳамун ниқобҳое ки табибон пайваста таъкид мекунанд ки мо бояд ҳамарӯза истифода барем, ин ҳам баҳри саломатии ҳар яки мо ҳаст. дар як ҷо ҷамъ мешаванд, аз ҳамун ниқобҳо истифода намебаранд, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, бозору мағозаву дигар ҷоҳо масалан ниқобҳои худро гирифта мепартоянд. ин ҳам як навъи беэътиноӣ ба нисбат ба саломатии худ ва дигарон мебошад. аз ҳамин лиҳоз ҳар яки мо масалан масъулияти баланд дошта бошем, қоидаҳои беҳдоштиро ба таври мунтазам риоя кунем. гарчанде мутахассисони соҳаи тиб пайваста таъкид менамоянд, бемории сироятӣ дар ҷойҳои серодан ва риоя накардани гигиенаи шахсӣ зуд паҳн мешавад. дар баробари ин боз ҳастанд нафароне ки дар ин самт бемасъулиятӣ намуда сабабгори паҳн гардидани бемории сироятӣ мегарданд. чуноне ҳангоми наворбардорӣ аз ҷойҳои ҷамъиятӣ нақлиётҳои мусофиркашонӣ нуқтаҳои хизматрасонӣ мушоҳида мегардад, ки аз тарафи шаҳрвандон масофаи иҷтимоӣ риоя намегардад ва аз ниқоби муҳофизатӣ истифода намебаранд. шаҳрвандонро зарур аст ки дар ин самт бомасъулият бошанд. муҳаммад муъинзода, аҳлиддини карим, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. асари бунёдии қаҳрамони тоҷикистон академик бобоҷон ғафуров дар илми таърихшиносии ватанию хориҷӣ шӯҳрати бузург дорад. муаллиф таърихи халқи тоҷикро дар пояи консепсияи мукаммали илмӣ таҳқиқ карда аз маводи фаровони таърихӣ истифода намудааст. ҳар фарди бедордили миллат бояд омӯзиши таърихи халқи азизашро вазифаи муқаддаси худ донад, аз гузаштаи пуршебу фарози он сабақ гирад ва бо корнамоиҳои фарзандони мардуми боҳиматаш шинос шуда онҳоро дар ҳофизаи таърихиаш ҷой диҳад. дар шароити имрӯза мутолиаи ин асари пурқимат барои омӯхтан ва шинохти дурусту воқеъбинонаи гузаштаи халқи тоҷик нақши муҳим бозида ба таҳкими худшиносии миллии сокинони кишвар мусоидат менамояд. ба муносибати 30-солагии истиқлоли давлатии шоҳасари тоҷикон бо ташаббуси бевоситаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сифати баланд чоп гардида ҳамчун тӯҳфаи пешвои муаззами миллат ба ҳар як хонаводаи тоҷик дастрас карда мешавад. гузориши ҳамкорони мо. омӯзиши амиқи таърих шинохти миллат ва аслу насаби хештан аст. шоҳасари бобоҷон ғафуров китоби тоҷикон инъикосгари олии 4 давраи таърихии халқи тоҷик, аҳди қадим, қадимтарин, асрҳои миёна ва давраи нави тоҷикон маҳсуб меёбад. китоби тоҷикони бобоҷон ғафуров аз 2 ҷилд иборат буда, ҷилди якум аз муқаддима ва 4 фасл ва ҷилди дуввум фаслҳои 5 ва 6ро дар бар мегирад, ки дар саҳифаҳои он таърихи гузаштаи халқи тоҷик, раванди давлатсозӣ, давраҳои пурпечутоб ва санаву рӯйдодҳои муҳими таърихӣ таҷассум гардидаанд. таҳлилҳои илмӣ, бисёр сарчашмаҳои илмие ки бобоҷон ғафуров онро бояд таҳлил мекард ва он баҳогузорӣ мекард ва махсусан ба муаррихоне ки дар омӯзиши таърихи халқи тоҷик саҳмгузор буданд онро баҳодиҳӣ мекард. яъне дар ин сеҷилдаи таърихи халқи тоҷики соли 63-65 ворид нашуда буд ва баробари таълифи ин асар бобоҷон ғафуров ба таълифи китоби як фундаменталӣ ҳам сарчашмашиносӣ, ҳам таърихнигорӣ ва ҳам инъикоси раванди таърихи халқи тоҷикро аз замони қадимтарин то асрҳои миёна ки соли 72 ҳамчун ин китоб ба забони русӣ
با نام تاجیکی древняя средневековая история ба чоп баромад, یعنی این رو به ذمه خود گرفت. اهمیت سرپهلو هست، یعنی جوابی خیلی مفصل رو طلب میکرد. اهمیت علمی این کتاب رو قید کرده هستم که خودی اسلوب و اسلوبیت باباجان غفور برای محققان امروزه توجیک یک نمونه عبرت است. اثر ماندگار تاجیکان باباجان غفورов در شرایط نهایت مرکب وضع سیاسی عصر 20 با دلیل اثبات حقیقت تاریخی هستی ملت تاجیک نوشته شده اهمیت بزرگی معنوی دارد. در واقع کتاب تاجیکان افاده کننده اصل و وجود ملت تاجیک را ثابت نموده این اثر اهمیت کلان علمی داشته نسل امروزه را به گذشته پر افتخار ملت تاجیک آشنا می سازد و در قلب هر فرد خودآگاه و خودشناس هویت ملی را بیدار می سازد. 26 دکبر سال 2019 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن ارائه پیام به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان با نظرداشت اهمیت بزرگ تاریخی و معنوی داشتن شاه اثر باباجان غفورov کتاب تاجیکان سپارش دادند که این اثر بی‌زوال از حساب فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چاپ کرده شده تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی از نام رهبر دولت به هر یک عائله کشور تحفه کرده شود. اقدام سرور دولت که به هر یک عائله کتاب تاریخ ملت خود را هدیه میکند. هر کس هر عائله از خردی تا مکتبی پیر و مردا باید این کتاب را ورق زنند. با بسیار پهلوها و بسیار گپ‌های کوچکی که گویا آوازه میشد و تاریخ ما این خیل بود و این خیل بود و این خیل بود من کتاب با سرچشمه ها با دلایل ها از این لحاظ یعنی هر یک پیر و برنا و جوان و بگذار معرخ هم نشود ژورنالیست هست نویسنده هست باید حیات ایجادی خود را مس از همین کتاب آغاز نماید. چاپ نوی کتاب تاجیکان باباجان غفورov از نسخه های تا به امروز به تب رسیده به کلی فرق داشته صفت کتاب در سطح بلند و حرف آن حجما کلانتر با نظرداشت تمام سن سال شهروندان انتشار گردیده است. این اقدام نیک و معارف پرورانه و معرفت پرورانه از عمل ذکاوتمندانه و خردمندانه نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان است که برای کل ساکنان مملکت به خصوص نسل نورس همچون منبع اصلی آموزش تاریخ پر افتخار خلق تاجیک محسوب می‌یابد. چاپ این شاه اثر و دسترس تمام مردم کشور گرداندن کتاب تاجیکان به گسترش دادن احساس وطن دوستی و افتخار ملی زمینه مهم فراهم می‌آورد. نوریدین قربان، بهادر قربانزاده، بهادر حسنزاده برای برنامه اخبار. با تشبث و دستگیری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با مقصد سزاوار استقبال گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سالهای 2019 و 2020 آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من برگزار کرده شد. آزمون مذکور برای دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت تقویت بخشیدن به کسبیت هنر اجرا کنندگی و ایجاد موسیقی نو اینچنین تألیف اشعار بلندغایه وطن دوستانه دریافت بهترین نمونه های آهنگ و سرودهای ترنمگر دستاوردهای زمان استقلال دولتی شرایط فراهم آورد. گزارش همکاران ما. سال دوم است که در تاجیکستان آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من گذرانده می شود. آزمون با مقصد سزاوار پیشواز گرفتن جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت بلند برداشتن مقام مهارت کسبی تقویت بخشیدن به کسبیت هنر اجرا کنندگی و ایجاد موسیقی نو اینچنین تألیف اشعار بلندغایه وطن دوستانه دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگری دستاوردهای زمان استقلال دولتی برگزار کرده می شود. آزمون از روی نامیناسیون آهنگساز، سراینده، نوازنده، شاعر و راوی بهترین گذرانده می شود. سراول میناداری خود را با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای رشد یافتن باز هم صنعت تاجیک چنین آزمون را تشکیل نمودند. فخر تاجیکستان است چنین چهره هایی که در ساحه صنعت لیاقت بلند دارند و دریافت می‌گردند برای در آینده گذراندن چاره‌بینی‌های سیاسی و فرهنگی مملکت ما. گفته می شود که هر یک نامیناسیا دارای طلبات مخصوص کسبی بوده در وقت اجرا تألیف اثر موسیقی، شعر، سرود و آهنگ
ба инобат гирифта мешаванд. бо назардошти он ки миллати тоҷик аз қадим миллати бофарҳанг асту бо эҷоди асарҳои бадеӣ машҳур гардидааст, озмуни мазкур низ метавонад дар ин самт мусоидати фаъол намояду истеъдодҳои ҷавон рӯи майдон биёянд. мақсад ҳам маҳз ҳамин аст, яъне кашфи истеъдодҳои нав. бобокалон аминзода, мақсади мақсад, ахбор. дар ноҳияи шаҳри нав ба хотири истиқболи сазовори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 442 иншоот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 305 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. таъмири роҳҳои пиёдагард ва шинонидани гулу дарахтони ороишӣ дар маркази ноҳия аз бандҳои нақшаи мазкур мебошад. дар ин самт соҳибкорони маҳаллӣ ва дигар шахсони саховатпеша саҳми назаррас мегузоранд. гузориш дар ин хусус. анҷоми пайвастаи корҳои ободониву созандагӣ ба хотири истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи шаҳри нав шароити мусоиди кору зиндагиро барои сокинон фароҳам овард ва ҳамчунин зебоии кӯчаву маҳаллаҳоро таъмин кард. дар рӯзҳои истироҳатии ҳафтаи гузашта ба таври дастаҷамона боз корҳои ободонӣ ба роҳ монда шуда, асосан ҷӯйбору шафати роҳҳои маркази ноҳия аз партов ва ҳар гуна алафҳои бегона тоза карда шуд. ба хотири аз байн бурдани ғарами партов дар кӯчаву гузаргоҳҳои маркази ноҳия дар 15 нуқта қуттии партовҷамъкунӣ гузошта шуд. қуттиҳо аз рӯи дизайни замонавӣ ва ҷавобгӯ ба стандарт аз ҷониби масъулони ҷамоати деҳоти шаҳри нав бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ сохта шудаанд. ба тартиб даровардани шохи дарахтони шафати роҳҳои автомобилгард ва пиёдагардҳо самти дигари нақшаи кории ҳашарчиён буд ки ин амал аз рӯи тавсияи мутахассисони шуъбаи ҳифзи муҳити зист анҷом дода шуд. комиссияи ноҳиявӣ оид ба назорати раванди корҳои ободонӣ бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатӣ ҳамчунин баҳри бартараф намудани камбудиҳо дар кӯчаву маҳаллаҳо масъулинро муваззаф намуданд. дар ҳамин замина гурӯҳи корӣ аз якчанд дукону мағоза ва дигар нуқтаҳои хизматрасонӣ дида намуда миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ дар самти истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ гузаронида шуд. барои дар оянда гулкорӣ намудани шафати роҳҳо гӯшаҳои махсус бо иҳотаи монеадеворҳо омода гардид. баргузор намудани ҳашарҳои дастаҷамона ҳар ҳафта дар рӯзҳои истироҳатӣ албатта бо мусоид омадани обу ҳаво дар ноҳияи шаҳри нав ба нақша гирифта шудааст. дар мамлакат бунёду навсозии инфраструктураи соҳаҳои гуногун бо шарикии давлат ва хусусӣ тақвият меёбад. татбиқи лоиҳаи идоракунии партовҳои сахти маишии шаҳри Бӯстони вилояти Суғд аз чунин ҳамкориҳои давлат бо бахши хусусӣ мебошад ки дар баробари ҳалли масъалаҳои вобаста ба муомилоти партовҳои истеҳсоли маишӣ, таъсиси корхонаи коркард ва ҷойҳои нави корӣ мусоидат менамояд. равзали раҳмон ва илёси бобоҷон аз шаҳри Бӯстон гузориш медиҳанд. шаҳри Бӯстони вилояти Суғд аз шаҳрҳои саноатии кишвар буда дар солҳои охири соҳибистиқлолӣ бо истифодаи иқтидорҳои мавҷуда таъсиси корхонаҳои саноатӣ, бунёди иншооти иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию фароғатӣ рушд меёбад ва ободу зебо мегардад. дар шаҳри Бӯстон ҳалли масъалаҳои вобаста ба ҷамъоварию кашондан, коркарди партовҳои истеҳсолӣ ва сахти маишӣ ва ҳолати имрӯзу ояндаи ободонӣ, тозагии муҳити зист, фаъолияти соҳаҳо ва вазъи иҷтимоии сокинон мусоидат менамояд. бо афзоиши аҳолӣ ва васеъгардидани фаъолияти соҳаҳои иҷтимоӣ-иқтисодӣ, масоили муомилот бо партовҳо боз ҳам зиёд мегардад. бо мақсади ҳалли проблемаҳои мавҷудаи соҳа, лоиҳаи идоракунии партовҳои сахти маишии шаҳри Бӯстон таҳия ва қабул гардида, лоиҳа аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Билол 2017 сармоягузорӣ карда мешавад. муҳлати амалишавии созишнома 20 рода баргирифта дар маҷмӯъ маблағгузорӣ ки аз ҷониби бахши хусусӣ барои лоиҳа татбиқ равона шудааст 13,7 миллион сомиён дар бар мегирад. дар марҳилаи якум хариди техникаҳои партовкашонӣ дар назар ва қуттиҳои партовғундорӣ дар назар дошта шудааст. дар марҳилаи дуюм харид ва насби корхонаи коркарди партовҳо ва дар марҳилаи сеюм коркард ва безаргардонии партовҳоро пешбинӣ шудааст. طبق سازشنامه بهر تطبیق لایحه اداره‌کنی پرتوهای سخت معیشی شهر بوستون و در دایره آن با تجدید پارک تکنیکی و تأسیس کارخانه کارکرد پرتوها روانه نمودن 13 میلیون و 747 هزار و 196 تومانی سرمایه بخش خصوصی به نقشه گرفته و پور از حساب جمعیت دارای مسئولیت محدود بیلال 2017 سرمایه گذاری کرده می شود. اجرای لایحه مبلغ‌ها از بودجت دولتی را طلب نمی نماید.
همچنین تطبیق لایحه برای آبادانی شهر و بهتر گردانیدن محیط زیست اکولوژی شهر و سالمی اهالی شهر مساعدت میکند. طبق لایحه تکنیک‌های ریاستی خواجگی منزلی و کمونالی شهر بوستان از نو خریداری کرده شده، نقطه‌های پرتو نگهداری ساخته با قوطی‌های نو مجهز گردانده می‌شود. در شهر بوستان جمعیت بلال 2017 کارخانه کارکرد پرتو با استفاده تکنولوژی‌های نو طبق طلبات اکولوژی تأسیس می‌دهد که همزمان سهمگذاری در اجرای هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور میباشد. در کارخانه از پرتوهای استحصالی و معیشی کاغذ، پلیمر، ظرف‌های پلاستیکی اینچنین قوه گرمی استحصال کرده خواهد شد. مطابق با سازشنامه شرکت سرمایه‌گذار عهدهدار شده است که برای ساختمان کارخانه و فعالیت آن 80% کارگران و متخصصان محلی را جلب نماید. موضوع دیگر شودگاری سریوقتی زمین در اساس توصیه متخصصان عامل فراوان حاصل می باشد. در ناحیه وخش از 16000 گکتار زمین های کورم تا امروز 10000 گکتارش کشت شده. برای کشتی باقی مانده زمین ها که در حالت یخبستگی قرار دارند 25 تکنیکا سفربر گردیده است. همکاران ما موضوع را شرح می‌دهند. در ناحیه بخش مجموعه عمومی زمین هایی که برای کشتی پنبه‌دانه پیش بینی می شود اساس میدان های کورم را در بر گرفته. قسمتی از غوزه‌پای آزاد گشته تا دوره یخبندی ها شودگار شده بودند. اکنون برای اینکه اگرتکنیک زمین ها را موافق توصیه و دستور آنهایی که در این جهت تجربه کافی دارند به جا آورده شود، مسئولین تصمیم گرفتند که نوابسته از سردی ها تکنیک را به صحرا سفربر نمایند. در ناحیه بخش تای 16740 گکتار زمینی کورم آبی موجود است که تا امروز زیاده از 10500 گکتار زمین کشت شده است. با همگان معلوم است که طی یک هفته می شود سردی‌های خنکی در منطقه ما فرا گرفته است. ما امروز جفتی شبانه روزی را تشکیل کردیم که در ناحیه زیاده از 25 تکنیکای جفت کننده این حال کار میکند. در ناحیه بخش قسمت زمیندار که در شکل خواجگی های دهقانی و انفرادی فعالیت میکنند از 6000 بیش بوده. تا امروز اگر 10000 گکتار زمین ها از شودگار برآورده شده باشند هم باقی یعنی 6000 گکتار دیگر زیر کشتی زراعت های تیره‌ماهی قرار داشته. نقشه اجراییش شودگار روزهای نزدیک انجام خواهد یافت. خواجگی تخم پروری کلوب از جماعت دهات 20 سالگی استقلال ناحیه اصلا برای استحصال تخمی های بلند حاصل و پروا و پرورش چهارهای خوشزاد مخصوص گردانیده شده. دیگر خواجگی های پختکار با تخمی به اقلیم مساعد گشته تامین می سازد. چنانچه مشاهده می شود خواجگی تمام تکنیک های به این معرکه آماده نموده را پابند شودگار دوره سردی ها نموده. اجرایش این عامل را یک اصولی با منفیت بازده زمین ها معنی داد می نمایند. خواجگی چنانچه در بالای اشاره رفت سمت دیگری فعالیتش چاره‌داری می باشد. وابسته به نشاندادهای استحصالی موفقیت و دستاوردها باعث آن گشت که 95% چاره‌های کلان شاخدار بعد تکرار استحصال کنی ذات شوید زیبامانند را گرفته. امروز برای سالم و فربه‌ای آنها را تامین کردن ذخیره در همه شکل‌ها بسنده است. زیاده از 150% ذخیره خاشاکی درشت ذخیره کردگان و زیاده از 50 تن ذخیره خوراک کنسنتراتی یعنی که کنجوره و دیگر چیزا در عموم 150 تن ذخیره امی خوراک کنسنتراتی ذخیره کرده شده است. در خواجگی وابسته به تجربه چاره‌داران بیده در دو نمود به مقدار ضروری ذخیره شده است. سنج و سیلز میگویند متخصصان اساسی محصولناکی چارو به حساب رفته. در خواجگی های چاره‌داری که نسبت این مسئله به تفاوتی میکنند نه همه وقت موفقیت نصیبشون می شود. خواجگی که امروز چاره‌داری قدیم مشغول است اگر سنج که نداشته باشند او را ما چاره‌داری حساب نمیکنیم. برای که این یک خوراک بهترینی برای ساحه چاره‌داری این پشمول میره برای چاره‌های کلان شاخدار. خواجگی با جمعیت دارای مسئولیتش محدود نفوذ بخش همکاری داشته. همه روزه از 250 تا 300 لیتر شیر برای کارکرد به این نقطه دسترس می‌گردد. در بیمارخانه مرکزی ناحیه فرخور با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی و جلب صاحبکاران کارهای تعمیر و نوسازی ادامه دارد. طبق نقشه باید 10 شعبه بیمارخانه مرکزی پورا از تعمیر اساسی برآورده شده با شرایط لازمه تامین کرده شود. ادامه موضوع در گزارش سعید جعفری محمد علی و خورشید نادرخان.
дар доираи вусъати тадбирҳои ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмини рушди соҳа ва беҳтар намудани шароити хизматрасонии тиббӣ дар ноҳияи Фархор бо дастгирии мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ ва ҷамоатҳои деҳоти ноҳия таъмири асосии беморхонаи марказӣ идома дорад. иқдом гирифтанд ки ҳамаи 10 шуъбаи беморхонаи марказии ноҳияро бо навбат аз таъмири пурра бароварда ба истифода диҳанд. Беморхонаи марказӣ аз 10 шуъба ва 160 кат иборат буда имрӯзҳо дар 3 шуъбаи он корҳои таъмирӣ бо сифати баланд ҷараён дорад. Дар шуъбаи эҳёгарӣ ва шуъбаи кӯдаконаи беморхонаи марказӣ масъулини ҷамоатҳои деҳоти ғайрат ва ватани ноҳия иқдом гирифтанд ки рӯзҳои наздик корҳои таъмириро пурра ба анҷом расонанд. муҳассисоби соҳибкорон ва кооперативҳои сесолӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамоати деҳоти ғайрат таъмирро давом дода истодаем то 15 январ таъмирро ба анҷом мерасонем. дар асоси татбиқи сиёсати иҷтимоии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар беморхонаи марказии ноҳияи Фархор бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва амалӣ гаштани лоиҳа чанд сол қабл шуъбаи таваллудӣ пурра аз таъмири асосӣ бароварда ва бо шароити муосири тиббӣ ҷозонида шуд. дар идома аз чунин корҳои созандагӣ имрӯзҳо аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъмири бинои асосии шуъбаи сироятӣ ҷараён дошта ҳамзамон ба беморхонаи марказӣ якчанд номгӯи дастгоҳу таҷҳизоти нав дастрас карда шудааст. аз тарафи вазорати тандурустӣ дар навбати худ ба беморхонаи марказии ноҳияи Фархор як қатор дастгоҳҳо ба монанди дастгоҳи нави рентген, таҷҳизоти ултрасадо, 50 адад кат, рахти хоб, ҷевонҳо ва дигар таҷҳизотҳои тиббӣ дастрас шудаанд. бо ташаббуси мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатӣ аз ҳисоби ҷалби соҳибкорон ва 10 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бояд то моҳи марти соли равон тамоми 10 шуъбаи беморхонаи марказӣ аз таъмири асосӣ бароварда ва бо дастгоҳу таҷҳизоти муосири дастрас гардида ҷозонида шавад ки ин иқдом ба бозам беҳтар шудани шароити хизматрасонии тиббӣ мусоидат хоҳад кард. дар бинои раёсати стандартизатсия метрология сертификатсия ва нозироти савдои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон озмоишгоҳи нави микробиологӣ ба фаъолият оғоз намуд. дар ин озмоишгоҳ ҳама намуди маҳсулоти хӯрокворӣ аз санҷиши лабораторӣ гузаронида шуда сифат ва ба талаботи стандарт мутобиқати он муайян мегардад. гузориши ҳамкорони мо. раёсати стандартизатсия метрология сертификатсия ва нозироти савдои вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҷиҳати иҷрои саривақтии қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сифат ва бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ тадбирҳои амалӣ меандешад. дар раёсати номбурда озмоишгоҳи нави микробиологӣ муҷаҳҳаз бо таҷҳизотҳои лозимӣ ба фаъолият шурӯъ намуд. дар озмоишгоҳ аз тарафи мутахассисон маҳсулоти гӯштиву ширӣ, маҳсулоти қаннодӣ ва сабзавоти мевагӣ ва дигар намудҳои маҳсулоти хӯрокворӣ аз ташхис гузаронида мешавад. озмоишгоҳ бо лампаи кварцӣ таъмин карда шуд. ин таҷҳизот муҳитро безарар гардонда пас аз он маҳсулот хӯрокворӣ аз санҷиш гузаронида мешавад. озмоишгоҳи микробиологӣ кушода шуд. ман ҳамчун мутахассис барои бозомӯзӣ ба маркази агентии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе равона карда шудам ва дар он ҷо ҳамаи ташхисҳоро аз худ кардам. ҳозир бошад дар ами раёсат озмоишгоҳи микробиологӣ кори худро шурӯъ мекунад. аз ҳамин рӯз мо маҳсулотҳои қаннодӣ, маҳсулотҳои гӯштӣ, маҳсулотҳои асибӣ ҳамаи инҳоро аз ташхис мегузаронам. ин ҷо шароитҳо ҳама муҳайё аст. раёсати стандартизатсия метрология сертификатсия ва нозироти савдои вилоят бо дастрасӣ ба чунин техникаи муосир фаъолияти хешро дар мавриди таъмири бехатарии озуқаворӣ, пешгирии касалиҳои сироитӣ ба сатҳи нав хоҳанд баровард. мавзӯи дигар дар ноҳияи Рашт бо мақсади ҳифзи олами набототу ҳайвонот тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешаванд. аз ҷумла дар Талу Тепа ва доманакӯҳои дараи Камаробу ҳоид ва парваришгоҳи Камароб аз ҷониби масъулини хӯрока захира карда шуда дар рӯзҳои сарду сербуриши фасли зимистон барои ҳифзи паррандагону ҳайвонот истифода карда мешаванд. Идигули Маҳмуд гузориш медиҳад. зимистони имсола дар Талу Тепа ва доманакӯҳои ноҳияи Рашт барфи зиёде борида барои паррандагону ҳайвонот то андозае мушкилиҳо пеш омад, зеро дар фасли сармо бештари паррандагону ҳайвонот барои дарёфти хӯрока ба таҳдаштиё мефароянд. ин аст ки бо мақсади пешгирӣ аз талафёбии олами набототу ҳайвонот дар масоҳати 1750 гектар ҷангалзор ва парваришгоҳи дараи Камароб кормандони хоҷагии ҷангал ва ҳифзи муҳити зист як қатор тадбирҳоро роҳандозӣ намуданд ки ин чорабинӣ барои таъмини хӯрокаи паррандагону ҳайвонот дар фасли зимистон то андозае кӯмак мерасонад. мақсад дорем ки дар оянда то охири зимистон 4 маротиба корҳои бетехникиро ба анҷом расонем.
парваришгоҳи камароби ноҳияи Рашт масоҳати зиёдеро дар бар гирифта ҳамасола кормандони хоҷагии ҷангал бо мақсади сарсабзу хуррам намудани табиат ва барқарорсозии майдони ҷангалзорон даҳҳо намуди дарахтони сояафкану мевадиҳандаро мешинонанд то марҳила ба марҳила майдони ҷангалзорон боз ҳам зиёд шавад. дар идораи хоҷагии ҷангали ноҳияи Рашт зиёд аз 30 нафар коргарон фаъолият дошта нигоҳубини майдони ҷангалзорон ва парваришгоҳи камароб ба ҳар корманди соҳа вобаста мебошад то онҳо ҳамеша баҳри сабзу хуррам намудани табиат ҷамъоварии растанӣ ва гиёҳҳои шифобахш бунёди боғу ҷангалзорон ва нигоҳубини олами набототу ҳайвонот новобаста аз фасли сол корҳои пешбинишударо анҷом диҳанд. ба гуфти коргарони парваришгоҳи камароб олами набототу ҳайвоноти ин макони зебоманзарии кӯҳистон хеле ҳам бою рангин буда дар ин мавзеи баландкӯҳ даҳҳо намуди паррандагону ҳайвоноти нодир мавҷуд мебошанд. ин аст ки аҳли заҳмати идораи хоҷагии ҷангал ва парваришгоҳи камароби ноҳияи Рашт баҳриён мекӯшанд то дар сарсабзу хуррамгардонии муҳити зист ва нигоҳубини олами набототу ҳайвоноти кӯҳистони ватани азизамон саҳми бештари худро гузоранд. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. хайртан сиҳату хунобод бошед.